गोंय अस्मिताय दिसा आपाचो आमदार वेंझीन मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंताची तुलना पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन केली। ज्या तरेन भाऊसाहेब बांदोडकरान कसलोच भेदभाव करिनासतना शिक्षणा खातीर गोंयांत वावर केलो, त्याच फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत लेगीत शैक्षणिक पायाभूत सुविधांच्या उदरगती खातीर वावुरतात अशें वेंझी म्हणटा। जरी राजकारणात आमचे विचार वेगळे असले तरी गोयच्या उदरगती खातीर आणि शिक्षणा खातीर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत कसलोच मतभेद दवरिनासतना फुडें सरतात अशें वेंझीचें म्हणणें। अस्मिताय दिसाच्या निमतान आमदार निधींतल्यान बाणावलेच्या होली ट्रिनिटी उच्च माध्यमिकाच्या मुळाव्या बांधावळीचें उक्तावण करतना आमदार वेंझी उलयताले। हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक देव बरो करूं म्हणून असो दिता, कित्याक आय हॅव सीन इन दीस 2-3 years, although as an opposition we have difference in opinions, I have been fighting for Goa to build up brand Goa against all the bad things and all the negative things that this government has been doing. But keeping those differences aside, when it comes to development, when it comes to education, infrastructure development or constituency development, the way how Dr. भाऊसाहेब बांदोडकरांचे भाशेन डिफरन्स कोण नासना, इगो दोन नासना, तेणे डेव्हलपमेंट सगळ्यार केले, तेच भाशेन डॉक्टर प्रमोद सावंत is approving all opposition files, has been kind enough to approve this MLA fund to make sure that this education, infrastructure and development for Holy Trinity High Secondary School is being done. And I think that is the path ahead. If we are going to build brand Goa together, I think together we have to all work. And when it comes to elections, elections should be fought based on policies, based on party ideology. And then म्हाका दिसता गोंय प्रोग्रेस करतले आनी गोंय मुखार। भीमा पाटीलाचे ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।